E se whainga le tua. Le lofa le whaamatala ino le tua le ua manino. I le neita e au, pa io le ka le sia I mise Samoa potopoto. Whaaftai le tua o mo le nei avanoa. Tātou wheloa I whiwhia ai mata mao le ka le sia. Na ua fionga le teitai whono le fontele. Le sunga ia le atulangi wha le vau ma le whatua. Ia tai nane fo inisi o le komiti mamalu o te mao le ka le sia. Le sunga le toina ia evangalia. Ma le sunga le toina ia asiata. E watu ai le limo le whaatalofa. I le pa ia ma le mamalu o le leitau au fianga. Ai ono na masani o le tātou nuk nei. Ai le ia alo whaiva sula le anga le leima le alofa le whaatua oi o le tua. Le tātou o mo feo fo le alofa le tua. God is good, people. And all the time. E le le tua. I te miuma. God is awesome. Let's tell everybody. Let's go share God's love. Tell everybody that God loves you, and so do I.
is good, and all the time. And Leile Tua, Te Miuma, God is awesome. Let's tell everybody today, worship o mai se tātou tāpua I atu I le tua le leilea. Vivi atu ia o tau I le lii, wala au atu ia I lona suafa, I o tau whaailo atu I nuu, o ana mea na whai. I o tau mita I lona suafa pa ia, I oli loto o esa ili I le lii. Give thanks to the Lord, call on his name, make known among the nation what he has done. Sing to him, sing praise to him, tell of all his wonderful acts. Let us pray. Lord our God, we come before you this morning in hearts of praise and thanksgiving to glorify you, O Lord. Lord, in faith we surrender our heart's desire to you. Make us courageous and be steadfast. Be persistent in faith and characters, that we become true stewardship of your gospel. O se tae au manuia ma ia fia foi le nei wa mātu wola. Lele wa muaina a tātou le tala fia ma lo tala le lei. Wa tātā te tele le loto whaaftai. Ona o lo wa lofa mai. Lea li ie. Se e sila I se tangi vale a lau whanau. Fo ai mai le loto tele e wha maoni ma tutu mawai. Ia whai mātou o e ngā lue ma whai lo fina ngalo lo mātou o tua. O Yesu wa wala au ma tatalo atu ai nei. Amene ma amene. Tātou vi atu I le tua, I le pese o saunia le au fai pese o le viinga I le tua.
O poe, masani ai o na langa ina le tātou o tunuu. Hamai muia, muo le atua I lo pulito, lo pule whasao, le wala whai ai, lo nuu li nei tai ao. Tā la pui pui o lona man malu, se I whata se taulanga a wā le atua malona anga lei ne asu. Ole ala tulai, ia ona ole asia singa foi, a ti a kono wā le tātou nu lotu, meise le pa ia mana mamalu wā fia. Ia wā taliu mai foi al whainga malanga, ia ale sunga le toina, ia Tofaeono, ia a wasa whengai ai foi ma wha lavlave, tau le ainga whaafitai le tua. Maua le soifua manuia le sunga toina, ia tainane foi le wharitua. Ia Doris, meise foi le no foalo. Ia ua ilunga foi o lunga o la au makua o le whakoanga le mapu pu e o le nei aso. Ua tātou whaatasi ai mataitai o le tātou e ka le sia. Le sunga le taitai fono. Ia ai meise foi nisi o to ina. Ia whaafitai le atua o tātou whelua I luma o le atua mono ngā luanga. Ia leo wa tau nuu mai foi whainga malanga. Ia wā foi fufuanga senga toi ina. Ia se whalanga maia. Ia a wā foi le alo lumo le tātou e kalesia. Nisi o tala mai el tātou ainga tātou e kalesia. Ia e wilama ina ufitia Etena Fou I le wala upa ia le atua a miai le tamam tua o le ti akono fo ia etwini tala pepa le iolo o vaia pea le lofa malanga le le tatou tama malu o le tatou e kalesia ia mai maunga tele se pa ia maunga iti a o maua fo I se tala mai nisio tama tina matua ia flora esene afusia ia lewa ia se lewa ia se whailoa mai fo ia le sunga le suita te fono lewa te a mai tua ia mai aingas ngase pe na totalia ai le tina matua ia flora ia ole tinati a kono ia toiva tuinei ma le tinati a kono fo ia te opo Ripley ia tato tu talo pe le tua lo o ia ia nai tina ia I tonu aingas ngase
ia maua fo istala manuia lo sol manuia ia tina nei ia se aso i luma ia ona whapea leo na te maitua ia mai ai ngase pe ona totolia ai la ua ia o nai tala pupu ia la sisinga senga i tia kono i le nei taeao ia tau ia manuia le sunga taita ia alualu mana le feau o le amolia le nei aso ia manuia lava le tātou tapuainga soifua mai manuia. Mole atu le whaaftaile, na sunga le whailotusi, au le wafionga le ti akono ia maluia ua foe le mori mau. Ua whaafonga ma tātou whaalongo i lona manino. We are surrounded by illnesses, o le mawhaia le malosio nausia. Pea na yeile, ngā solongo le ola. Everything changes. You change, I change, we change. Le tātou iei foe suing o le teimi, how they move the time forward. There's something that doesn't change. And I think that something is the reason why we're here today. The love of God never changes. Le alofo le tua nafi. Le alofo le tua manino le ni tahau. Au le alofo fo ile tau avina i ta ue lumanai. Le se sa ilista tu wala I malo. O mai se tatu fa maulalo I le tua. E ala I le tatu talo. Join me in prayer. Wa umana tu umata manga le ola. Ne e tu lei mai lava le tua. I lau sila o le wata oto le fofuanga. O ne e alo fai vai lea le tua I le tau alunga o launga luenga fofua. Ne tu ina mai leo le tangata. I a malona whaalanginga o le pale alii. O au ngā luenga fofua. O ne e mamoli mai lea I lau fofonga le tua. Ua le lei. Ia ile tau finga le tua o le oto ia ile le lei lea pe anu mai fofoina. Ona o le tangata lava lea o le pale alii o lau fofoanga. Ma ona winga whaasausili. Ai mese lona manatu ma le whailoto. Ia aile o Faitauina I mātou ia se ma vaivainga. E sulu ia pe I mātou I lau malamalama le tua. Au le malamalama le ua puaina mai ai le ola. O le o maleifua ma mātou ala whai manuia. O feo whai I luma onu. O mata whaafsanga I le tua I lau tu noama la wanga le leile mawai. O e tapena ina foi le nei tae au le lie. O se tae au wa maulunga I le Etena Fou le mātou no fuatu. O wai le witi tonu le malai. O la o auna tei fono. O le fono tele. Malisi o le. Komiti mamalu o ta maule ka le sia na malanga mamau mai. O no le wha moe le tua. Ia I se teimi ma se aso o mamua le niva yaso. O le malanga le maleala o te oto I le maliu maleoti. Ai leo tu malele lo finalo le tua. O leo matu fei lo ai I le fia ma le oli. Whaalongo I le moli mau le ainga ti akono. O lo mawhatia le soifua maloloina. Wa le mawhaitauina le tele o ngase. O toi lalo ai lo matu malosi. O le foila ufitia I matou le tue I le malango le maliu maleoti. Ono se tasi o ti akono e talaia ona ofutau. Ai wa malolo ma mapu atu yo ao e whaavavau. A matou whaitauina ma wha ngā solo le mawhauwhau I le ma le whaalongo. E fōlinga I tele. Ai peitai. Le I tele na walo o lofa mo I matou. O le ala le tua le avea ia whaingata ma pupuanga o le ola. E tau fia I le angango vi. Ma lopu le whaafutai whaasoa. I le nawa I asu mo sola. E le I whaingo fia le tau singa. Ia e peita I le tua na tau muli I mātou.
e lo lava lo fatausi. Sa ele tu la fo ia I mātou I le ala. Aina e malu pui le soifua ma le ola. O lau e kale sia ai mesio Samoa poto. Ta inane le mamalu o lau e kale sia o au a mātou Faitaulanga le neitai au. Vi ia lau a fio le tua. A wao. Mawale malos. Mawale manatu. Ia le tua lalo le tua lo lava nganga pa ia. O lo e tulei mai pea ia wafionga pa ia ma o ina pea la mātou vai. Ia ai me se ai le taulungo le angango le wha malo. O le na pine wha mau I le sātauro mātanga. Sātau Neemia. Ai peitai na toitu I le manu malo. O le ata manino. Le o lau fio mana walofa. E wha bavau lava lea. Tama. A whea mai mātou e. Ma siasi mai e mātou. E ala I lau wha meisenga. Au mai le lo tele I le tinai a mamao ma le nofo ialo pa ia o ainga I fia. A wale tu malo le tua la o ona ti akono. A mai foi le lo tele le tua se mātou te mai au lotu. A wale tu e seo stasio te male kalesia. A mai le mautino ale tua o le tunga mau. O le maliu. O le oti. E le o le tua e upu le o le wha moe moe. Ai na o le amatanga lo wolofa e wha vavau mo I mātou. Wa tō lau le tua le tō tele o le aulu sina ua wha te otolia. I ai ma maota o ngā singase. Nisi o I lātou lo tau sia I tua I whale maainga. I langa maluina o lātou pōpua ngā. Wha fo I sia le manosi. Wha fo lewa le soifua. A wala mātou maftanga nei. Whaafutai mo le nei malai. Le nei malai le tuane e whaamanuia mai mo Samoa. O lewa, whaima malai so tai atu waile, pa I o le atunu. O lau whanau le whaatuatua. E mātou poto le tua e sula ina lo wanga le lei. Matau tau atu lo le lei siri ese le tua. E ale I pesenga. Mala mātou wanganga Faitaulanga ma le whaafutai ati oe. Mātou tatalo le tua, ia whaungaina le nei whanua. A o mātou whasusuina, ia whatuputele e lau a fio, a wasa moomele na rolangi atoa. Whamanuia I o mātou uso a malo. Mātou tele masani Faitaulanga I sapati peone iei le nei tai au. A ua veatu langa o tō whinga. Me se fo I se whinangalo a e komiti o te male kalesia. O mātou poto ai se mātou whangaloa nei. Whamanuia le tua I lo mātou tamata I teifono ai me se le tua alalo le mātou tina. E leo whaingo fia o la whaiva. O le ma whaitauina fo I pūlou o lo la pūlou iai. Ai a whau penga ina pe I la ua wale ngā luenga. Ai me se leola wa whirwhilia ma wala uina. Ma mole atu fo I o aolofa le tua. E vangalia ma asiata o mātou whaita po inga. Ta mai o le kalesia. Ta mai o pulenga ma le mutanga luenga ai me se o afi o anga manu. O whainga tāringa luenga ta mai. O langona le mātou vai. O langona fo I le mātiti vortino le mawhawhawa siria ele anganga. I tau masusua pe o mātou ipu le tua I lau whasoa pa ia. Ai e whai pe o im whasino ala. I lo mātou ola tau mwhai atu. Whamanuia I ainga poto I le nei tai au. Wo ma e masani o mātou whaita pua inga. Ia iailo wanga le leima lau file mule tua mo I lātou ma mātou uma. Sau steimio le atalelua le maftanga. Fau atu a wafatu ainga le nei vai aso. Moona lava singa. Anga le lei mai le tua lo walofa. Ina ia malu ti ailo mātou wola. Etena Fou lea. Vai mali maina lo filangalo I so seala. I anga le lei ma whaamanuia le aulu sina se I o lava I alo ma whanawiti. I ona vaenga fia.
Tai pele sila mo le mātou va ai ia te oe le tuore to manga. Mātou te utu vai ai lo vai puna. Wha moe o pulenga mo le mātou matanga luenga se i o lawe le ao le ui ka le sia. O unik wha tangata le tua se fina ngalo o se tō whāma se whautautanga. Ai manino le mātou wha longo. I le tu alalo ma le tu musu mai o lo lava ngang pa ia. Le lalo langi mo na whainga taha. Mo o lava ia Samoa i o na whanua i sae masifo. O leo toe whainga o fie. Tama, ia malutia i mātou i lo walofa tu noa. Tu mumusu ina peo mātou taitai. Whaululunga o malo. E kale sia i o lo whangia le tua. Lo fi le mu. O lo walofa. Ia la walunga le ia mātou whilinga ma mātou whai whai. Mana tuatama whanau le atunu o lo i te Faitaua. O lo o pui le neisa o le tonga lo mātou wola sa o loto ai. A lo whangia ma la vea ina i la tō mai leoti. Le soifua wala matia le tua. Ia la vea ina i la tō ma whaafoi mai le tāpua inga. O nuu a inga i meso le kalesia. Mana tua le malolonga lo whea ngai ma whanau. Ia o ngā le tua le nei malolonga. I toi tapena i se whaasilinga o se malosi whaua wele o la tamwhai. O wene i ngālo le matau ia te oe le amatanga lawa leo mea le uma. Ia whaavai le tama ma le teine i lo walofa tu noa le tua. Ia whaapenana lātou munmurita i le ala wa uma le whaata otolia. Lele ie sau stemi o le amatu whaalongo. Ia whaungaina le vai ma le valeo lo wātalii. E awala mai ai se upo le ola. Awala nei vai aso malana sāvalinga. We come to you, O God, and we seek refuge, for that you restore our hope. You grant us longevity in life, but we humbly ask God, shed your light in our darkness. We want to serve you to our capacity. But there are times, God, we fall short of our calling. Not only we are seeking forgiveness, but we ask that you continue to tutor us in our times of darkness. Educate us in our times of challenges. Remind us of what life is all about. Life is only blossoms is when we have you in our lives. O le ifonga le nei tae au ta ma, o le ale tō lau atu. Ai mātou te tau tino atu, le mātou to i lalo popo i le fili mana au. Alo whangia le tua i le nei tae au, ma le nei au fia. Ia vai sauina i mātou, i le toto pa ia o le mātou ali i wha. O le mātou ta talo lea. Tofu le tangata mo ona ia manao. Wha naunga mo onga le loto. Ta mātou mamoli le avatele, ai awala i le swafo Yesu e te pule awawai. O wini i whai o mātou loto. Ai atu maupea lo finangalo. Nei se yo i le whaavavau lava. Amene.
tātou tue pese I le tua, I le pese o saunia le au fai pese. Ole, Faitau ina le tusi paia. Lo tātou muri pēr le tusi Faitau aso le kalesia wau. O le woolo na wha salonga le tusi o Neemia. Neemia ro na matau poe valu. Ai o le a tātou Faitau mai le whai upumomua se o atu le sifun le lua. According to our church lectionary, we're in the book of Nehemiah. Chapter 8, verses 1 to 12, we will read responsively, and we will be taking it from our Samoan Bible. Neemia, matau poe valu, whai upumomua se o atu le sifun le lua, tātou Faitau, whilafulafua. Iai whaafonga mai a, ia whionga pa ia o le tātou atua. Ua whaapoto mai le nu uma, e pei o stangata e tō tasi le malae o iluma, o le whaita toa o le vai. Na lātou whai atu lea ia Esera le tusi upu, e au mai le tusi o le tulafaono a Mose. Na polo ai mai ai le alii ia Israelu. Ona ia whaita wai lea I le malae o iluma o le whaita toa o le vai. E a fue le malama e o le tae au o I la wauli.
I luma o tane ma fafine, ma e ato mamai, ua wai mai fo i talinga o le nuu uma i le tusi o le tulafono. Ona fafola lea Esera, le tusi I luma o le nuu uma, a wasa maualunga ia I le nuu uma. O ia fafola ai, ona tutu lea I lunga o le nuu uma. O Iosua foi, ma pani, ma Malepeai, o ia minu, o akupa, o sapetai, o hotia, o maaseia, o kelita, o asaria, o Iosapata, o hanana, o filaia, ia masalevi. Wa lātou whaamatale natu le tulafono I le nuu. O loo tutu mai fo I le nuu. O Neemia. O Neemia o le li e pule lea ma e Ezra le Faitaulanga. Le tusi upu ma salevi o e na o hao I le nuu. Na lātou whai atu I le nuu uma. O le aso pa ia le nei I le li lo o tau atua. A wane I o tau wha no noa. A ua fo I le whtangisi. A wau whtangisi le nuu uma. Ina wa lātou whalongo longo I upo le tulafono. Faitau se o le sifuru malua. When the 7th month came and the Israelites had settled in their towns, all the people assembled as one man in the square before the water gate. Ezra opened the book. All the people could see him because he was standing above them all. As he opened it, the people all stood up. Ezra praised the Lord, the great God, and all the people lifted their hands and responded, Amen. Amen. Then they bowed down and worshiped the Lord with their faces to the ground. The spoken word of God. O upu ma fionga tō lau lau le tua. Lea wa tātou whalongo ai le leitai au. Ngā ngai, alo yo whaiva. A o ina I mātou I lau whingalo. Whaamatala mai le ia wa fionga pa ia. Ia ina ia whai lea. Ia ma mātou ta ia la wale neiva ia sumala na sāwalinga. Ia tu mau ia te oe lo lava viinga. Nei se ia oe le whaavavau lava. Amen. Tai au manuia. Le pa ia le ka le sia ma lo foi le nofta talo. E le I whaingo fia le tātou wholaunga le nāwa yasu. E whaaftai le alofo le tua ma le a au la vehai o le tua. Ia leo lo tau au ina pēr le soi fua le au lusina. Ia me sei foi o whanau.
It was a great privilege, and just to hear our children going back and forth from Easter break. Yeah, nai whanau mai universite. Yeah, la oto e fo ia Tunisia le malolo mai isi. Whaaftai le tua lo manuia o te uma. I see you whaaftai le tua. Yeah, kids, not often we get the opportunity to worship together with the moderator of our mother church. Yeah, leo ye le tamai le tulangi le o lala mai luma nei. Yeah, I may say for some of the elders of our committee. Yeah, lo ye le tamai for ya asiata fa pe for evangelia, and it's just an honor. And when you see these beautiful faces, then you know where they worshiped at today. You can identify them o tamai o le kalesia. O le lo sa ili se tae au ma se manuia. Ia awa le tatu fa moe mo le tua. But let's say face it tatu fa soa. Tatu talanoa. Ia awa foi le tusi faitau le nik tae au. O lo o ta pena pea ma muli pea le tatu tusi faitau aso. O lea lo a mai le matua le mtau le fai upetonu. Ia se tue fa fongatasi ia. Our text is taken from chapter 8, verses 3, and has these words, "Ona ia faitau ai lea i le malai, o i luma o le faitoto o le vai, mai a fua i le awauli, i luma o tane ma file, mai a tamamai, mai wo wai mai fo i o lantu talinga o le nu uma i le tusi o le tulafaono." Our text states that he read from it facing the square before the water gate from early morning till midday, in the presence of men and women and those who could understand. It says that the audience, all the ears of the people were attentive to what was being read, the book of the law. Yeah, le manulauti ya famayole Faitau Esera tulafaono. Our theme of discussion, Ezra. Yeah, he reads the law as we read from our scriptures. Ole Neemia. Ole Neemia le. Ole tusi ole toifuta ina. Has a lot of reformation in this book. O fa maunga ina ia toi afu se tai au. O le nei soi fuanga ia lava le teimi o le fai au pe o lava le tangata le taritonu e ia lava le teimi e ngase ai ta ue le lalorangi. Vanga o ta loto manganga ina ia fa malia ina ai le manao. Ai ngalo ni moi lea le mafu ango le ola. The essence of life. O le tua. O le tua te fungo o tātou ola. O le te fungo o tātou ola na te whaungaina me ese. O le neiso i fuanga e whai loa mai ai ana fo fuanga mamana mo oe maa mai tātou uma. So in other words, au ngā fo I mea tutupu. Both positives and negatives, au ngā mea tutupu. E toi fuata ina ma toi a fuai se tātai au. O le masani lava I o Samoa o ilona sa pati. Tau fitu me uma. Asa ili mauru fale I le fale o le tua. E tātou tau fai suru fai uma le fale o le tua, le maota o le tua e fai taulanga ma sula I le alofo o le tua lo soifua ma ta o lai pea. O le ngata I le tātou oe. E whalongo longo po le ase fita lai mai o le tua e ala I le upu. The word of God. O le upu o le tua lava ia le mawhai ona ta ai whaafala. Ai whangatonu e pe o le ifia maina. We have the story of Neemia. O le tala ia Neemia. O tātou maua mai ai se malamala anga I le awala mai o le ngalue a le tua. A o le nei malamala anga o lo a mai ai le folfolanga a le tua le ngata mo Neemia a o lona nuu ia toi fuata ina. Le ngata o toi fuata ina ia toi fuata ina mai lava I au lau ele o lea wa pangatia masaisaitia. The story of to rebuild from your ruins. What was to what is, and it says just start right there.
rebuild from your ruins. O le toi atia e o leola. Mai le mea sale eise o la. Na maua e Neemia le tala. Mai o le pa Jerusalem, as you guys know, the wall of Jerusalem, that's security. O le mea loto te tele ai la tō lo I tonu le pa, but for mai, wa ave tala, ia, wa no more le pa. O solo ia ilalo le pa. Moa fo ia Neemia le whawhatala o I la tō o mai ele utu e whawhoi mo toi a ngai le nuu. O le upa ngatia. O le wā whaina ma ua whapolonga ina. From their captors. Neemia alu Jerusalem. I need you to go to Jerusalem. Neemia sa alu Jerusalem say to ati le palea. Alu Jerusalem to rebuild le palea o pui ai le ai. Le pa fo mai o solo I lalo I le pule ma le manosi a Papelonia. Le whailonga manino. O le toi lalo popo le nuu a le tua. Le wha moe ma le sao le tonga fo mai au le ua whaoa whatangata whao mea. I le ala. Ai le ua vea ma tangata polonga. I le pule anga ma le malosia Papelonia. Kids, can you imagine? Can we imagine and identify the story of Faitau? Imagine within your own land, your own possession, your own belongings. And then you just had to witness the destruction of your identity, along with the protection of the wall that surrounded it. And not only you had to witness it, now you were instructed to leave your comfortable zone, to leave your upbringing, to leave where you bore life, where you gave life, and where you experienced life, to leave your identity. After they told you to leave, now you come back only to return Ilea, just great big piles of ruins. What was once your pride and joy now consists of rubbles and of land destruction. For Nehemiah, the ruins of the city and its fallen walls was just a reminder of a nation that has been defeated. A nation that has just been defeated was the starting point of Nehemiah. From a hopeless situation, initiated the growth of Nehemiah. That was his driving force. The nation that has been defeated was his driving force behind his quest to rebuild his beloved city, restore the walls of Jerusalem that lies in ruins. While he was serving he was able to convince the king to allow him back to Jerusalem, his homeland, so he can rebuild the walls in the city of Jerusalem that was once his pride and joy. After his wishes was being granted by the king of Persia, he was sorting out the mess, the ruins, and he was attempting it to plan, a strategic plan in the rebuilding of Jerusalem. But he discovered, unexpectedly, it wasn't only the walls that was destroyed, but it was the hope, the spirits, the lives of the people themselves.
See, there's times in life it isn't the organization, it isn't the structure, it isn't the system, it isn't the church, but rather it's the people, the members, just like you and me, the congregants who make up the church. And the falling walls was only a reflection of their fallen and broken state of mind, hearts, and their souls. So, in the chapter we read that Neemia me Esera le Faitau, they gathered the people together. He read. Na alu le Neemia Jerusalem ina ia toi atia ele pao le ai. Aiwa, muli ane. Elena o le pale o soroia. Mama le pelepe. Au le olo tangata. Tangata fo mai wangalo whaavai. Mai o la toua wangalo le latu vala wina. La toua ngalo le latu whasinomanga. Le mafo anga tonu lava lea. Mai le tala le ufa poto mai Neemia me Esera. Le no uma le motu o tangata. Se i toi Faitau atu. Se i toi apopo ai atu. Se i toi wha manatu atu. Le tala o le wha vai malona amatanga. Se i toi wha fufonga tasi le no. I upua le tua. Le tulafaono le tua. Le alafua le tua. For mai na ona Faitau mai le tai au. Wo o I le au uli. That's a big span. And it wasn't only one day, it was throughout the week. And my sonny there. So Demi Umi. I for me le tala. Le ai asisio I lato na ngase. But while they were reading, when the yele men na tupu, se mea winga ese, mai au tō lau se tasia so mai waftangisi tangata. A wale wa latu whaalongo I le malino. I upo le tulafaono. While they were reading out loud, not only the laws and the words of God, they said their spirits were revived. Their lives were rejuvenated. And their joys were overflowed by hearing the word and the laws of God. O le tangi le otia. O le loi mato le oli ma le fia. Le o tu e whaalongo I tulafaono ma le upo le tua. O le anganga sa ngā lala. A le o tu o ma to manga I le wha manatu mai. O le upo le tua. Le Torah le tua. Le tulafaono le tua pena au mai e Mose. O le o tu e wha manatu I le tu e Faitau atu e Esera. For mai ona toi manatu ai lea Jerusalem lo na whasino manga. Triggered them to remember their identity. We too need to be reminded. For mai le talo I latou ia o toi fo'i mai Jerusalema. Wangalo talo ana nafi. Wangalo talo tupu angalo tatia mai I malai. Wale manatua le mea na amata ma whaavai mai ai le latou wha moi moi. E iei le mafu ango me uma. E lei te fua tupu. E lei te fua fo'i falala le ngiu. A o le lalo langi ma le mea lo tatia ai. O se lalo langi ma tua le whaingo fie lava. Tau le wha matala tu le nalo o tau si le fia. E mawhai whai ona o wha tu saina le toi watu I paparonia o le nua le tua. We can also be identified where the world is at today. E fōlinga mai leo toi tongi ta ue te tonu le ta whianga. Ue toi tu le lalo langi I te tonu le ta whianga.
Le o si o mia I tā ua I pupua ngā ma whaingatā. I le ma wha matalaina. O le auto e lafo I tā ua I to tonu le vau matua. O na o le fefe ma le pole vale ma le atua tu vale o le lalolangi. Ai ua vea ia vai vainga ua ngalo e tā ua o le tua la vai o le malua papa. Le tua e to manga ia tunga lungo le lalolangi atua. O le Faitau a Neemia. Ma Esera, it was just to remind them. Toi wha manatu atu talo le ola. Talo le tu soifua. Le toi rā le tua. Talo le tu noama le lofa tau muli o le tua. Talo le ola. Tala e whai matari pupuni au tā whea ngai. Ma le whai ngō fia o le ola. Umana o mia le toi fuata ina le au fiai. Le au whātua tuai. O atu ngā ma whita lo whtaiai ma I tā ua. O ane I tātou to I lalo hai. Au a fwoi ne I o tā māti tā uai. A ia tā on sa ia whita mtu ngā o le nei vaitau. E peo na o whai atu pea. Se a o ina lava I tā ua te tonu le vau matua. O lo o ta pena ma whafua ina pea I tā ua I te tonu le vau matua lea. O lo o fuata ina fwoi I tā ua I te tonu le vau matua. Maybe it's not the church that lies in ruins these days, the system or the structure of the building or whatsoever, but has it ever crossed our minds? Maybe it's us. Man, maybe it's Samoa. Maybe it's you. Maybe it's me that lies in ruins. Maybe not physically, probably not emotionally, but I can confidently say spiritually. Words of today, we always need that shock. We always need that shock to awaken us, to revive us, and just to remind us of where we came from. Tauale toi manatua. Tauale le toi tepa tua. Taua lavale le toi asia lo tutupuae. It's always important to revisit our upbringing, to remember where we came from. La uma le launga. But in my closing statements, I think there's a great need for a spiritual reformation. We are in a great need of a spiritual revival. See, we need to be reminded of the Word of God. We need to be captivated by the Spirit of God. That is the central theme. Especially in the chapter 8 there. It says that the Spirit of God working through the Word of God brings revival. Hear me out real quick. It says the Spirit of God working through the Word of God brings revival. Le angango le tulo nga lue le opo le tua. E mamoli mai le futa ina. E le tu mamaina ya le tua le tua futa ina. O se mta upo mta pele lava le finangalo le tua the revival. Le tua futa ina le tua le sa ta pena lava I le tua. Se tua fa ma popo mai le. Ta pena le tua le futa ina o le lalolangi o e ma o mtata uma. E ala ilo na alo pele tu tasio Yesu. Fumai o le wafa le tua na fa le lea I le vao le langi ma le lalolangi. Se tua au fanga poto mai le melea. But se tua fa manatu tasi e ta ua. Le mea na amata maafua mai ai. Le ta vai ma le ta fatauva. Fumai na tanu mia. Mai no o le tunga mau le maliu ma le oti. Au lona toi tu manu. O le utu e whapupula I o tā matuturo. Ma whamalia ino o tā lotu. Ia tu mau pē I le tuolo na lava fi inga.
le whamanu ma le whanetanga. Nei se yo i le whamavau whamavau. Amen o le pese o saunia e le o fe pese.
Leo la mali. Leo la Faitau na. Leo ang mga faktor la leo Christian. Fatino ai no sui futa ton ma fatua. O leo mato tu lai mo molia tu ya tu le tua. Le fa mo le sui futa taulana. O la fa na le tai au. A wina mai la fa manuia mo la tu ria. Ai o lo fa niema. Fa dia fa pa ia le taulana. Ia wala tu swafa. Ia o Kristo Yesu. Amen. Ole ale sopoloa whalupe sa ili mafua sa mako whamkalanga. Ai au lava o rai ngo foi lau i poua maa loma o kapula langa le kara e kia mai ro saunginga. Ua o karikongo lea. Lea o le koe kapu e inga whangi o le ola pa ia o Samoa. Ua o mamalu o uma o kakulanga mwhakao ko oko i unga mkakunga. Ai kuka pe ia i le ngu o mau le ngu o iso. Ua o lele ua ku kaula mangua o kala lelei. Fa sau foi kaukai o au kele. Ia, a fio mai ala wa fionga le kai fongo. Ang e au sunga koe inga ia le kulangi fa le vao ma le whaikua. Su mai foi koe inga. Asiaka e vangalia. Rewa malu kau e aere so. O pa i aere ngā kala ngā koa. Ai ma malu ele o le e kenga fōu. Wa fea lau ko whala inga. A fia mai Samoa, kupu mai. Ia o maru maungoere ngā kara ngā koa. So aku le sunga koe inga. Ai lao Malepeai man whaikoe a Doris Tofaeono. Pa ia ngā o le kenga fōu. Ia o le la ruafsanga i ngā le kai au ma le so. Ai, ia o ai o kako whafo irivi inga i le kua whamai upo le whelua i ngā kupu. Whamoringi ori. Whamua i rang kaur whasula. Awa o ku ngore a lofo le kua. Kai manguia mai, lo kou soifua. Mara kako wola. Ia o marol folau. Marol kukula au mai whawhaiva manguiki. Ia leo kako whonga wasang ia i ngeri i kai au. Ia o whapea leo si whamkalanga ia. Mapuange ia i le kaula pia kiunga ngai a opo. Ai avea ia lo kangak whakawa ai whai mo ko whanga mamoli. Se whaafkai a wāle whikai kunga o le sunga ni koe. Opo e whaiva kua wao. Ai mai o lo kūle lupe maali e. Ua kūlima kūkula wa e se unga se ngaula i le maunga o le akua. A opo ngā kai whale. Mai a whaongoka kofu ngongo singa. Ngā ua mangoko le manguea. Lo wi a le sasisi. O ka oko fo i riwa waa. Ia lele o maea o ngā. Kali luma whale a wāre kali uka man kapua inga. A whionga pa i ale a kua ngā e whasenga kula ngiwa e kalakala furu. O maali e whafonga man mako wharongolongo. Sa mako whamkalanga. Ka wia i ngā uangi whafunga pa ulia le au i o lako whinga ngalo. O mako whamoe moe whi au kaua o le so. Ai, kaorosanga, ia lo whale a kua. Ma maung kwa ka whalu e le ngaka e rau sunga ko inga. Ia e meise fo e whainga malanga pa ia. Le whiunga kai whonga ma sunga i ko inga. Lo whale a kua lo ku wha. Kuringa ngase ia whioanga maranwhanga lo ko au mau maala lai. Lo ko soifua al kingo.
huku pea kumu pea la uko huku wa walfe au le ngaluenga lo vala au ngai lo ko soifua e kau kua mau au ngai le kua ia o le mako fakala ula mako pa mol moleak o fionga kai fonga man pa ia fa ngamranga sunga ko inga mai al ka ko saunga ia mako ke mo mia lava sa ka ko mafukanga e o ke kangi al kangi ya ko polenga nga bo we ai le angiru e o ke le ku ua o ise e fa manguia mai ya kia yo le nganga ma wala lo le ai fa pe foi la fia ka ko fa muli fa le nga renga o saungi al sunga ko inga e lao man fa kua yes fa fua war ka ko ka mafukanga e ma ngai o ka ko fio e nga ima ka no fa ka sia ma ka ko fa ma san foi ia manguia ku langa saungi nga manguia foi fa mo mo e pe nga sum kala mai lo fio ka kai fongo pa i au ko inga ia fa fkai Ia, salore, le toi fa te lea fa talanga. Na wo atu le leo le. Tai fono. To ma fo le nu wa mo sele ne ka le sia nga ye fo le lofo le tua ma wolunga ole. Ta tu ma tanga mal. Mana au ona ya to ina fo ya mo sele ta tu ta po inga le nei ta au. Ia ole au so atu no ta tu la fonga. Nei ta au e mo sele. To ma au male, film sia.
whaatai ma whamalo, na whalafonga tātou kālesia, e moise na o tātou tamā, tātou mafuta ua. So swani fōi mole, ma au man me mosia i uari tongi maa le kālesia, ne vai tau tono le tātou maluenga, whaatai tele, ia lofa le atua ma, whaatu tumu mea wanga o ngāo, ia luko ma sani lava, whai pēr le, ta mau ainga, tele le tūtino, ia moise le tu whare nganga uare, tō rima whaai mo le tuama whina ngalo e reise leo tele, leo sauna watu tātou te fono, ia mati whāngisi whaatasi ma ia popo, ia mātou tele tu ua lava o tōra o whenga renga toina, e longa tō te whaamanuia mai, ia manuia ne aso tātou wheloa i kona sauna watu te fono, malo au tele whaatai. Whaafitai ti a kona o wā fwoi ngā luenga masani. Mā te ngofia le wharsale ul whale mai, tau mai le la le lei malona te unga ese le mā te ngofia. Ia langona i fwoi le anganga vii ma le anganga tāpua i le tua i la auto ngā luenga. Anga le leile tua i sanga whaamanuia, i le lea whai ngofia lo whea ngai pēr ma utou, ia i vai asu taitasi o sāpati. Lua le whaafitai malola whai pese, whaamalalosi mai ngā luenga, e mga koa i o ange ia ma siakanga o la ua lau whaipese. E le sau kala whai a mauli ngai sa o whaipese i fwoi a mauli a o a aunga. Na le lea misa o kamiki mai sae. Ia a orisi vanga ko lua. Ia le la oma. Ma ofo ia o kou. Le ai o le anganga le vea whai ma le maungi ngā luenga. Whaafka kele. Ma lor ka penga le kako ngā luenga le ngai ka au. Ia. Ngai whai kauingo se e kale sia makanga nganga le kale sia kai kai fongo. Vaange au i lo sungar ko inga i me sei foi pa ia le ngofor komiki ia o kako fale lea. Ma ko whakala ulaku malolo aku e le umia kako mafukai ia o lau sunga foi le kai kai fongo. Le o le kimar kala kako fongo komiki. A ula ko au ngar kasi ala sur kako fongo komiki ni vai aso. Ia kasi foi naso. Ai pule au au alo o fiongo kai kai fongo. Ia ai karusia le ko ai kaungu umai le fionga ke kai fongo komiki me sei foi le pa ia mal malu komiki o kamao le kalisia ia se keimi o le ngai aso ia po kai awa enga e ia kaungu ufile mu mai kalisia fa fkai fai kaulanga e le fa luenga le saunga le lau fongo ka le fai kaulo ko malu to ina ia wale so swali mai le kalisia vai vai a o le lau tele ia me sei foi wo ma ainga mai asias ma lo fai taulanga. Fai o le taulanga i le tur taulanga i le fai fai au le mai loa le fia o taulanga. Ia o lo manino lava le api ma sila o le tua. Ia sanga wha manuia le tua i lo o tau malu. A maea le tātou maftanga male. O tātou ta mai o le kalesia. Ia wha muli mai le kalesia e fia fai tātou funtanga. O marfono le kalesia na soile marfono le au televou. Silane le pepa le nā tātou weekly agenda. Ia o le tātou sāle nā le neiva yasu. O le aso lua, i le afiafi le lima, o le amata i le tātou senga le au saile. Mātua i eni o te walo wha avave o mai, ia o le aso lua i le lima, ia ona wha ngā solo ai lea nisi o tā penanga. Le o tātou iei le vaitau le eseta, vaitau o tā penanga ma sauni uninga, ia lau o mana tu atu le ta iala i le tātou i tu lau lunga le upeng te whailangi, ia muri ta iai wha mole, vai atua i la lama vaenga te tasi, a wale ngā luenga le nei tau sanga. Stemi o mamua le nei a fiafi matu ua le tātou maftanga, ia e a ngā ilolo i California se i wha maia le mali o tina malolo, le whartua rato ina ia e seta, ia na toi mafo i maile tae au, ia tuli loa le tātou ta alonga, ingo wala vea le ta alonga i lautala, ia to ina, masio tina ia vangai. Ia, e matu wala uria wha toa fui o tōru tātou tā longa i while. I lona fiafi le vai tāo le ono. Ia o mai maisi mauto ina i lela o mai. O mai e tātou tā whaole. Tātou pinko le kāle sia nei. A maea le tātou sauninga, saunoa le tamatai te ifono, tātou whale uma i while wha mole. E le wha pitoa ngā o le kāle sia le Etena Fou. A o tātou tau ainga malava. Let's go take advantage of this time in our presence. We have church leaders from the mother church, our homeland. Ia leo tātou mafuta le nei tai au.
tātou oe, mafuta I whelema, tali sua whatasi, ia wale alofo le tua le neita e au, ia manuia tele le neiva yasu, ia asia pe le whaavau me le whaanono ainga, I le anganga whaamaisi o le tua la tolo whaatotolia ia ai o ngase, ia pa iane pa ifo, o whaamalo longa le tua mo I la tau mo tātou uma, manuia le whaamoemoe o komiti o te mao le kalesia, ia wale neiva yaso, ia mo le tātou mo tā upu, ia mo le whaamoemoe le anga iluma o le tātou e kalesia, o le au whai ua le tātou sauninga. Le ia manino lava laole, whai salamo, a mai a se ngā luenga o na mātou whapea I fwai lea aua. Aua, ua lava ni I ate I mātou. A ia lau a fio le vi inga, ia tu maupe I ate oe le wha le tanga, nei se I oe le wha vavau. Ta ma, o le a wha wau ngā luenga o le sapati, ai meisi o awa noa le au maua o le ola ma futa futa, ia mata mamati nā I o le kalesia, ia a mātou fauta ape se teimi ma se tula o mamua, ia o a fo I ngā luenga ma lava singo le neva yaso, e mātou whewa ai ma le mautino me le lotu te tele, ia te le tau mamau pe tu la fo ia I mātou I le ala. Ia tu mau mai I mātou nei, a toa ma lau whanau le larolangi a toa le manuia ma le while mu, o oi le tua lo mātou te maa. Le alofa sa ili o Yesu ke riso lo walo pele, a o le maftanga le motusia ma lo lava nganga pa ia, nei se yo o le wha vavau lava. Amene.